Mohamed Idriss Farah, umuyobozi mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe kumenya ukuri kuri politiki n'ibibazo by'umutekano muri Chad, asanga abanyacad ari bo ubwabo babishatse bazakura igihugu cyabo mu bibazo. Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yageze i Khartoum ejo kuwa kabiri mu biganiro n'abayobozi ba Sudani ku mwuka mubi umaze igihe kirekire ushingiye ku mupaka umaranirwa hagati ya Sudani na Ethiopia. Umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zambia Hakainde Hichilema, umuyobozi w'ishyaka United Party for National Development, ejo kuwa kabiri yumvikanije impungenge ku matora ateganijwe mu gihugu mu kwezi kwa munani uyu mwaka wa 2021. Muri Nigeria, abigaragambyaga ejo bateraniye hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko basaba guverinoma kubohoza abanyeshuri 29 bashimutiwe ku ishuri ryisumbuye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba mu kwezi gushize. Naho perezida wa FIFA Gianni Infantino ejo yari muri Cote d'Ivoire, aho yagiye gutangiza irushanwa nyafurika hagati y'amashuri rizafasha umugabane w'isi kuvugurura ibikorwa remezo mu bijyanye n'umupira w'amaguru.